Bled so preplavili glasbeniki. Udeležili so se namreč 4-dnevnega mednarodnega pevskega tekmovanja Blejski zlati mikrofon. Nastopalo je kar 66 udeležencev iz 14 držav. Bled s svojo podobo raja je kraj, kamor Slovenci radi povabimo svoje goste. Zato je pred nekaj leti padla odločitev, da bo zlati mikrofon postal Blejski zlati mikrofon. Odločitev je bila očitno pravilna. Bled's stunning. We love Bled. Slovenia, we really enjoy it. People are so friendly. It was an awesome experience to come here. Yes. We love the nature of your country. We are in love with your country from this festival. And excursions, we had 2 excursions. One walking on the castle and in Bled. Both. It was fantastic experience. Festival organizirata glasbeni studio Sminka v sodelovanju z zavodom Talent Si. Direktor Sandi Vovk nam pove, kako se je vse skupaj začelo. Če sem čisto iskren, se je ta ideja porodila na gostovanjih na festivalih v tujini, predvsem na nekaterih festivalih v Italiji, kjer smo izkusili nekaj malo slabše organizacije in pogojev in smo nekako razmišljali, da bi bilo mogoče pa dobro, da tudi mi poskusimo organizirati festival in da se potrudimo in pokažemo, da tudi Slovenci znamo organizirati festival na visoki ravni. Odzivi tekmovalcev, obiskovalcev in žirantov to potrjujejo. Zelo na visoki ravni je to tekmovanje, dejansko je vse pod kontrolo, vse je bilo tako, kot pač mora biti. Nisem zaznala praktično nobene neke napake. Dobro, vsaka stvar ima pač možnosti izboljšav, to sigurno, ampak od biltenov, plakatov, zdaj obveščanja, jaz mislim, da je bilo tudi zelo in tako res tudi tehnična ekipa fantastična. This festival is very well organized. It's very honest, which is very important for the young talents because they are coming from around the world and they want to be judged honestly. Very well organized. Everything is very clear. Everything is very exact timing. Letos je oder festivalne dvorane gostil 66 tekmovalcev iz 14 držav. Lansko leto je bilo 17 držav, letos je tudi kar precejšnjo število 14 držav, pa 66 nastopajočih. Je pa to nekako, se mi zdi, da ne bi bila vsa stvar preglomazna in potem se ponovadi tudi kvaliteta izgubi, da je to kar nekje zgornja meja. Pester program je poleg pevskih aktivnosti vključeval tudi ogled turističnih znamenitosti, druženje in zabavo, saj je to po besedah organizatorja drugi glavni namen dogodka. Želijo si, da bi se med tekmovalci spletle nove vizije, izmenjalo znanje, izkušnje in ideje. Pa jim je to uspelo. Meni se zdi, da smo se ful zaštekale, tudi nove prijateljice smo dobili. Ja, ful se poštekamo, nobene tekmovalnosti ni, tudi pač zmaga najboljši, ne? Ne, vse razumemo, smo prijateljice med sabo. Pa si tudi kaj pomagate, dajete mogoče kakšne nasvete glede petja? Ja, si. I think that everybody here just became friends, because it's a nice experience for us and it's nice to meet another people, another friends with the same hobbies, and I know that everybody wants to do the same here, that they want to do something with music, with vocal, and this is very nice. To tekmovanje je meni ena taka priložnost, da se pokažeš, pa da vidiš, kakšni so tudi drugi talenti, ko vsak drugače poje, vidiš tudi različne tehnike petja, pa tako lepa izkušnja je. Pri tem jim močno pomagajo starši. Ogromno voženj, zjutraj na vaje voziti, popoldne na tekmovalni del, ampak nič, mi jo podpiramo to, kar rada dela in uživa v tem, tako da gremo sam naprej, ne glede na rezultat. Velik aplavz za starše, da jih podpirate, da ste z njimi, da jih spremljate. Da je dogodek res vreden obiska, dokazuje mlada pevka Nicole, ki je k nam prišla iz daljne Južnoafriške republike. We got invited to come and experience this festival and this town and enjoy everything about it. Do you like it? A lot.
What about like the parenting? It's a lot of organization and everything. The mom's running around and she's doing all the enjoying. Festival je obenem možnost tudi za srečanje strokovnjakov z področja poučevanja petja. Nekateri člani žirije so dejansko tudi v svojih državah kot neke vrste skauti oziroma menedžeri, zato je na vsak način predvsem za naše pevce priložnost, da dobijo kakšno vabilo na kakšno močno prireditev v tujini, na kakšen festival, na Malti, v Bolgariji, v Romuniji, če jim je seveda, če pokažejo ustrezno kvaliteto. Druga stvar je pa, da je zelo koristno, da se lahko primerijo z mednarodno konkurenco in nekako začutijo, kakšna je raven petja v ostalih državah, ki pridejo na naš festival. Mednarodno žirijo je sestavljalo 10 članov iz 9 evropskih držav. Vodila pa jo je priznana slovenska profesorica petja Irena Jebua Tiran. Torej, v bistvu, kako poteka ocenjevanje? Ocenjujete vokalno in tudi pač nastop? Ja, v bistvu je razdeljen ta, bom rekla, glasovalni listič na dve koloni in v eno vpisujemo točke za čist tehnično splat glasu in v drugi stolpec pač na splošnost odrski vtis, karizmo pevca in pač neko zgodbo, ki jo pač pripoveduje. Glavni sodnik skrbi, da je ocenjevanje objektivno ter da pač tekmovanje poteka po pravilih in pač nemoteno čim manj nekimi motečimi faktorji. Tudi ostali žirantje so zelo priznani na glasbenem področju in skrbijo, da mladi talenti ne ostanejo spregledani. I am a professional vocal coach and piano teacher, so I have graduated from Russia from music school, music college and university, so I'm very often invited to judge competitions abroad. Tekmovalci sicer nastopajo v 6 kategorijah, od tistih najmlajših pa do malo starejših in odraslih. Da lahko Blejski zlati mikrofon konkurira drugim festivalom po Evropi, so zaslužne tudi bogate nagrade. Poleg čudovitih pokalov in diplom zmagovalci v posameznih kategorijah prejmejo po 300 evrov, drugouvrščeni 200, najboljši v kategoriji 100. Že drugo leto imamo tudi posebno nagrado Junior Grand Prix, ki v višini 400 evrov pripade najboljšemu v teh kategorijah, ki jih bomo videli sedajle. Seveda pa je najbolj zaželjena nagrada veliki Grand Prix, ki jo prejme najboljši pevec celotnega festivala in poleg izjemne denarne nagrade, ki znaša 1000 evrov, pa je seveda to predvsem izjemen dosežek. Letošnji glavni nagradi sta odšli na Malto. Junior Grand Prix je osvojila Elisa Muscat. I feel very happy, I was very excited and now I feel very happy that I went to the Junior Grand Prix. Najboljša med najboljšimi pa je bila. It feels amazing. This competition has taught me so much. I've made lots of new friends and met lots of great talent. I'm sure that there were many other singers that were just as good as everybody else and maybe some of them didn't make it to the finals, but everyone's a winner here and everyone can always learn more because you're never good enough for singing. Festival so zaključili v velikem stilu z gala koncertov na promenadi, kjer so nastopili vsi zmagovalci. Spremljal jih je potop tradicionalnih lučk na jezeru, ki je potekal v okviru Blejskih dni. V 4 dneh so tako tekmovalci utrdili svoj talent, spoznali nove ljudi in si še povečali priložnosti za uspeh v glasbenem svetu.